namhlanje sicela ukuthatha leli thuba sibingelele abantu abasha ngegama lika Jesu emhlabeni wonke, amen. Since lo mhlangano wabasha uqalile, sibonga uNkulunkulu ukuthi siyawezwa amandla ebukhona bakhe, siyawezwa amandla okuvuka lo mhlangano saqhubeka. Siyakholwa ukuthi even nabantu abasha emakhaya bayawezwa lamandla kaNkulunkulu okuvusa abasaleliswe isitha. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngicela ukuthi kulesikhashana esinaso ngifunde amavesi amabili kule ncwadi kaLuka chapter 15, ngifunde khona uverse uma ngaphosisa uverse 15 no verse 16, bavesi amabili la siyokhuluma kafishane khona bese siyathandaza. Simbonile le ndodana iphuma ekhaya, sabona inqumo ezingekho right eyazithathayo, sabona ukuthi sizathu sokuba ithathe lezo inqumo ukuthi uSathane waqale wamlalisa, esemlalisile wase uthatha lezi inqumo labengeke azithathe ekumasensi akhe aright, kodwa wazithatha ngoba uSathane semlalisile. Waya kubabe wakhe wathi, baba nginikeza isabelo sefa eliqondene nami. Ukhumbule umuntu omsha ukuthi ubaba bekasesemsebenzini omkhulu wokuthi amenze alungele ukuphatha lesabelo sefa. Yena uya kubabe wakhe udimanda lesabelo sefa, akenziwanga ukuthi abe ready kuhandlisha lelifa azonikezwa lona. Ubaba bekasamenza amlungiselela ukuthi alungele ukuphatha lelifa. Lokuthi bekasengalungela ukuphatha lesabelo sefa sikubona ngoba iBhayibheli lithi wathi kumnikeza nje lesabelo sefa akazange asachitha insuku ezinganani, waphuma washiya abazali bakhe, washiya imfudumalo yasekhaya, washiya iprotection yasekhaya, washiya kuvikeleka kwasekhaya, wahamba wathi uyoziphilela yena ezweni elikude. But ngokwale scripture lesifundako uyabona ukuthi no one will ever survive the far country on his own. Akekho umuntu ongasurvive ifar country ngaphandle kaNkulunkulu. Le ndodana beyicabanga ukuthi I will survive ifar country ngobe nginefa, nginemali, ngizawukhona kuphila. But yadiscover late ukuthi impilo ayikho ngaphandle kaNkulunkulu. Nangabe kunempilo iba khona uNkulunkulu ekhona. Wabona ukuthi sekafikile kufar country, wahluleka ukuziphakamisa ngalefa ubaba wakhe bemenzele lona. Kunaloko wasebenzisa lelifa ubaba amcreatela lona kuzidestroya yena uqobo, nokuhudula igama lakhe uqobo alihudulele phasi. At the same time wahudula negama likababe wakhe walihudula phasi. Bathi abantu nabambona bathi indodana kabani le, abambona bathi le indodana kabani, sewuhudulela phasi not elakhe igama kuphela kodwa negama lendoda ehloniphekileyo engibaba wakhe selihuduleleka phasi. Bekathi yena I will survive, kodwa wathola ukuthi ngaphandle kaNkulunkulu is not possible for one to survive the far country. Ngobe bazalwane bantu abasha kufar country umuntu uvuleleka kulo lonke uhlobo lwemimoya lwamadimoni. Kufar country umuntu uba expose kuyo yonke inhlobo yamadimoni. Lelathi uPaula asibambananga nanyama negazi kodwa silwa nemibuso namandla obumnyama babomoya babemkhathini. Izinto zakufar country umuntu osuke ekholweni bengathi kuye mina dadewethu cabanga kangcono.
ungamani usenze that rash decision njengale ndodana yolahleko yavele yenza that rash decision ngoba ilele engqondweni yabutha yahamba yathi nayifika ku-far country uyabo ubaba wakhe wayemcreatele ifa but yena wayedestroya lokhu ubaba wakhe la create iminyaka engaka. Lithi iBhayibheli sekafike kulelozwe the most painful thing ayenza. Lithi iBhayibheli kule verse sizolifunda ngenxa yokuthi kwasekuvela indlala seyisaphazile ifa layo lonke seyiswela ingasenakudla seyihlupheka. Lithi iBhayibheli kulo chapter 15 kulo verse 15 lithi yayisiya kuyokhonza kumuntu walelozwe. Uya kanjani kuyokhonza kumuntu walelozwe? Lithi iBhayibheli yaseyisaphaze isiselingena lutho yaseyiyokhonza kumuntu walelozwe. Uyazi nalomuntu leyayokhonza kuye wayengenandaba naye. Yabo bazalwane bantabasha, the far country will have no pity for you. Ngeke livele wena obuhlungu nale ndoda la yokhonza kuyo ayizange imzwele buhlungu, ayizange ithi shame torhwana, yavele yambuka yangamzwela ubuhlungu yamkhomba emadlelweni ukuthi ayondla ingulube zakhe. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Wahamba wayowondla ingulube engaphiwa nokudla. Lithi iBhayibheli wayeze afisa kulo verse 15 noma elilandelako wayeze afisa ukuzisuthisa ngalokudla. Cabanga umuntu asuke kule level lesuka kuyo ehlele zingene eliphasi lapho sekafisa khona kudla ngisho nekudla okungadliwa ngabantu okudliwa ingulube. That's how far Satan amdonsela phasi khona umuntu. Wena ngesikhathi ushiya ibandla ushika lakho lomoya uthi labafundisi bayabhora kuba ngathi uyaphakama. Sathana akakutsheli ukuthi ngaleso sikhathi ukudonsela phasi ukudonsa wonke lo juzi lebe ukwenza ngoba bazalwane mina ngiyimi ngenxa kaKristu. That's why iBhayibheli lithi in him we have our being. Ngamanye amagama ngiyimi ngenxa yakhe ngaze ngasuka kuye, there's no more me. Akusena mina ngiyimi ngenxa kaKristu. Nomuntu omusha uyimbali uyiRose of Sharon ngenxa kaKristu, kodwa ngazasuke kuKristu Satan uyamhudula amlethe amehlisele ezingeni eliphasi. Yehla le yansizwa eyaphuma ekhaya ihambela phezulu, eyaphuma ekhaya iphethe idola iphethe isiliva negolide, kodwa yathi kuphume ekhaya. Yathi kuphume ekhaya. Mntaka baba muntu omusha bengizothi mina kuwe ungaphumi ngoba kuphuma kunengozi. Hlala noma kungabonakali bakuhleka labanye bathi yozugugela eziko njengegedlela, bayashadwa labanye ushadwa, bayateka labanye awuteki, into zakhe aziphuma azilungi aziphumeleli. Kodwa mina ngithi hlala noma kunjalo ngoba in him we have our being. Sinebungithi bethu kuye singithi siyaphila noma ngabe kumnyama kangakanani. Nakulesimo iSouth Africa umhlaba obhekene naso asesabi yini singesabi. Bungithi bethu our being is in him. Abukho ku coronavirus kodwa bungithi bethu bukuye. That's why asesabi. That's why sinesibindi sokuthi wena olele phaphama vuka ngoba uJesu nguye yedwa namandla. Lithi iBhayibheli yayisifisa
ukuzisuthisa ngekudla okudliwa ingulube kodwa kunemagama lahlaba inhliziyo yami njengesikhali athi no man gave unto him akanikezwanga lutho wayefisa but wanganikezwa lutho uyabo bazalwane the essence ye far country lapha ku far country wathi nafika khona lithi verse elingenhla number 1 he spent number 2 famine indlala last thing want ukweswela ibanjani impilo yakufar country number 1 you spend number 2 kuvela indlala yokugcina qala ukweswela yabanjalo engaleskhathi uswela no one loba nepity for wena no man gave unto him akekho umuntu owayecabanga kumsiza bonke bathi ndodana kabani yafika la ihambela phezulu ingenandaba namuntu bamkhomba bathi buka namhlanje soyinhlekisa ungayi lapho umuntu omusha ungayi lapho my advice hlala kuJesu hlala kuJesu noma kwangathi akusabonakali hlala kuye bambelela kuye lithi iBhayibheli bazalwane eseselapho kulobo bumnyama there was his turning point esesekulobo bumnyama lithi iBhayibheli kuthe sekusile kuyo sekusile seliphumile ilanga noma kwakumnyama kungathi ilanga lishonile kulishonile engqondweni kodwa thank God ukuthi kwasuka ubumnyama laphuma ilanga lokulunga kuthi sekusile yakhumbula ekhaya yathi bangaki abaqashwa bakababa abanokudla nezambatho kanti mina ngifa indlala wakhumbula leya provision yasekhaya wakhumbula leya protection yasekhaya wakhumbula that joy yasekhaya wakhumbula wathi ngifa kanje mina nginobaba ekhaya wakhumbula uthando likababa wakhumbula ukunakekela kababa lithi iBhayibheli wathi bangaki abaqashwa bakababa abanokudla kanti mina ngifa indlala sesiyothandaza ngithanda lamagama awashoko lithi iBhayibheli ukuthi sekusile kuyo yathi bangaki abaqashwa bakababa abanokudla okuningi not nje ukudla okuncane okuningi yena wayeswela ngisho nokudla kwengulube kungazuthi wayenqatshelwa wayencishwa nako wayegcina ngokukhalela kodwa anganikezwa wathi manje banokudla okuningi kanti mina ngifa indlala uyabo his turning point yaba kulamagama lokuthi azibone ukuthi la ngikhona khona ngiyafa I'm perishing ngiyaphela ngiyashabalala that was his turning point kubona ukuthi ngobe umuntu omusha bazalwane akasizakali engakaboni ukuthi ngiyafa uyabona abafundi lebe bahamba noJesu emkhunjini iBhayibheli lithi uJesu sekalele bathi nabamvusa bathi Nkosi awunaki nakuba sifa na uyazi into yabasiza ilokuthi babona ukuthi siyafa base bayamvusa umuntu omusha ungafi uJesu sesekhona ungafi uJesu sesekhona bafundisa abaxotshiwe abathumela uNkulunkulu basesekhona ungazibulala ungafi vuka uphile phila kusesekhona inkosi sesekhona lithi iBhayibheli bazalwane sesithandaza wathi ngiyawusuka ngiye kubaba ngithi baba ngonile bengikhuluma nomnye umzalwane ngithi ngesinye isikhathi wona
uzungazi nokuthi nawuya uyokalapha uyothi ngoneni ngonani kodwa usalufika ungeke usayibala ngazinye nazinye ngobe kunengi wonile Gauteng wona KwaZulu Natal wona Eastern Cape wona eMpumalanga enyakatho wona eNingizimu wona yonke indawo lokho ukuthi awusazi ukuthi noma ngabe ngibuyele ekhaya ngiyawuqala ngithini wathi kungcono ngithi baba ngonile lalela uthini angisafanele ukuba ngibizwe ngendodana yakho salungenza lento bekufanele ayicele ekuqaleni bekufanele athi baba ngenze kodwa idemand yakhe yathi baba nginike iphuthe lenziwa abasha abanengi labanye bayehla bayenyuka baba nginikeza umshado baba nginikeza indoda baba nginikeza umfazi madimandi labawenzako kodwa abasha abahlakaniphile baba ngenze ngibe unkosikazi oright qala ngobe ngeke kusize unginikeza indoda ngingakanziwa ngaba unkosikazi Jehova yakhe character kankosikazi kimi yenza mina ngibe unkosikazi bese ke nasengright so nginikeza indoda Nkosi ngenze ngibe uhusband ngibe umyeni lo right ngithi ngaba umyeni lo right lo character le right bese unginikeza unkosikazi kuyokusizani akunikeza unkosikazi lale ndodana yanikezwa ifa seyilisaphazile yabuya back yathi baba ngiyavuma wanginika kodwa kwaba iphutha lami nyaloke ungasanginikeze ngenze Nkosi ngenze ngibe komunye njengomunye weyisebenzi zakho yebo kwasekulate isikhathi sasesihambile ilanga laselishonile yabuya sekumnyama but yathi nayisho njalo ubaba waba nesihe ubaba wayihawukela yazi lithi iBhayibheli yakhunyulwa ingubo zasemadelweni engulube yambathiswa ingubo the garment of righteousness yambathiswa ingubo yokulunga sesiyothandaza ababuyele ekhaya noma usathane bekasahlubulile so umuntu omusha uhambaze kodwa na ubuyele ekhaya uyombathiswa sesiyothandaza na ubuyele ekhaya ngithanda into yodwa ubaba akabuzi ubuyaphi akabuzi liphi ifa akabuzi all this years bokuphi akagwebi yena uthi ngibonga ukuthi lo bekafile kodwa soyaphila bekalahlekile this kubiza icelebration kubiza ukuthi kuhlatshwe kujatshulwe la simukele abezayo ake ngithi umuntu omusha siphile emhlabeni siphile ezweni elonakele kungenzeka wena uthi ubuyele enkosini kodwa ibandla ubuyela kilo lingakumukeli ngenjabulo kodwa know this one thing izulu liyajabula liyahlokoma lishaya izandla liyahalalisa ngokubuya kwakho sesiyathandaza noma abaleka wahamba etiganga walahleka ekhaya but siyabonga there was his turning point ene siyabonga ukuthi wabuyele ekhaya ene ngichaza indlela ubaba ambukela ngayo indlela ambukela ngayo umuntu omusha wonke oza kuye sesiyathandaza baba wethu siyabonga ukuthi noma sekonakele kangakanani kodwa is not over until wena uNkulunkulu uthi sekuphelile wathi akhala ingceku yakho
ikhalela uSawule kwasho wena ukuthi salayeke lakhala kuphelile ngobe akapheli wena ungakasho nguwe lo wathi uyamkhalela kuze kube nini ngobe mina ngimlahlile ungakasho baba siyosolo sibancenga laba labalahlekile labasuka kuwe bakhangwa buhle balelizo phelako siyoselo sibamemeza sithi buyane ekhaya isekhona indawo emthimbeni omkhulu siyobe lokhu sibabiza namhlanje siyabamukela nabayabayeza empumalanga nabayabayeza enyakatho nabayabayeza eningizimu bayasabela babuyele ekhaya siyabonga baba udumo lonke malube kuwe ngoKristu Jesu inkosi yethu siyabonga amen Nkosi nibusise bantu abasha siyabonga